Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Poin yang ke-6, al-ijma' ala tahrimi tamkinil kuffar minadz-zuhur bi sya'airi a'yadihim ad-diniyah bainal muslimin fi biladihim. Ijma' ulama tentang haramnya membiarkan gitu loh orang-orang kafir untuk menampakkan syiar-syiar hari raya mereka tadi, syiar-syiar keagamaan mereka pada hari raya mereka tadi, bainal muslimin fi biladihim, di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Difahami? Misalkan orang-orang kafir tinggal di wilayah kaum muslimin, dibiarkan, tidak diperbolehkan. Makanya kalau di Saudi Arabia tidak seperti itu. Ya. Di sini disebutkan, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam Jami'ul Masail. Beliau menyatakan, waqad syarata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ahlal kitab alla yuzhiru syai'an min sya'airihim bainal muslimin wala syai'an min sya'airil kufar lal a'yad wala ghairiha. Wattafaqal muslimun ala nahyihim an dzalik kama syaratahu alaihim amirul mu'minin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memberikan syarat ya, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak menampakkan sedikit saja dari syiar-syiar mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak pula sedikit saja dari syiar-syiar kekufuran. Entah itu syiarnya mereka Yahudi dan Nasara, ataupun syiarnya selain Yahudi dan Nasara, tapi syiar kekufuran tidak diperbolehkan. Lal a'yad, tidak pula berkaitan hari raya, maknanya tidak boleh menampakkan syiar-syiar kekufuran mereka berupa hari raya. Wala ghairiha, tidak juga berkaitan dengan yang selain hari raya. Wattafaqal muslimun ala nahyim an dzalik, kaum muslimun sepakat tentang dilarangnya mereka dari hal tersebut. Kama syaratahu alaihim amirul mukminin, sebagaimana Umar telah memberikan syarat kepada mereka untuk tidak melakukan, menampakkan syiar-syiar kekufuran mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid ke-25 halaman 331. Bal qad syarata alaihim amirul mu'minin Umar bin Khattab wa sahaba wa sairu a'immatil muslimin alla yudhiru a'yadahum fi daril muslimin wa inna ma ya'malunaha sirran fi masakinihim fa kaifa idza azharahal muslimun anfusuhum. Ya. Bahkan sungguh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan para sahabat serta seluruh ulama kaum muslimin, mereka mempersyaratkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasara agar tidak menampakkan hari raya mereka di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Namun kalau mereka pengen melakukannya, lakukan di tempat-tempat mereka, di rumah-rumah mereka secara sir. Fakaifa idza azharahal muslimun anfusuhum. Terus bagaimana kalau seandainya kaum muslimun sendiri yang menampakkannya? Difahami? Umar saja tidak mengizinkan mereka untuk menampakkannya, ternyata kaum muslimun yang menampakkannya. Kalau mereka nampakkan, orang kafir tadi bakal kena hukum sama Umar. Berarti kalau kaum muslimun yang nampakkannya di zaman pemerintahan Umar, bisa kena hukum yang lebih berat. Difahami? Qala al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah,
Beliau mengatakan, wa kama annahum la yajuzu lahum izharuhu, sebagaimana tidak boleh bagi orang-orang kafir menampakkannya kekufuran mereka. Fala yajuzu lil muslimin mumala'atuhum alaihi, maka tidak boleh bagi kaum muslimin menolong mereka, wala musa'adatuhum, tidak pula membantu mereka, walal huduru ma'ahum, tidak pula hadir datang bersama mereka, misalkan di gereja atau di tempat-tempat yang merupakan perayaan mereka. Bittifaqi ahlil ilmi alladzina hum ahluhu, dengan kesepakatan para ulama yang mereka memang pantas disebut ahlul ilmi. Wa qad sarraha bihil fuqaha min atba'il a'immah al-arba'ah fi kutubihim. Sungguh para fuqaha telah tegas menyebutkan hal tersebut di kitab-kitab fikih mereka. Jelas ini hukumnya haram membiarkan orang-orang kufar merayakan hari raya kekufuran mereka dengan cara ditampakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai penukilan dari makalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid sebanyak 6 kali majelis. Naktafi bihadzal qadar.